Ati MCA wa Wandie Mitunguu tawe Evans MAWIRA na riongete kire obichi ya MUBUNGE wa Sodimenti niwe Shadrack mweti nikenda kwa radio waki wandamu eria augete yabatire kwithirwa egia kwa WARDINE inu YAWE kumania na mucemanio uyu umundi nimetekanirite kethirwa ndamu inu igakwa no mwanka kwithirwa kwina mucemanio wa mwenge nikenda gucania maoni igururia ontu uyu na nkinyagia kumenya buria maria migunda yao igatungithwa buria makaribwa nitabura tukwirwa ni Mutungikare. Jumamosi ndhiru nyuma ya karibere ndi kuma WARDINE ya Mitunguu gucumire na mateta ja kuganda mwire kwirikana ekenjwa ntere ubate kumienda Nandina MC wa Mitunguu Evans MAWIRA karia na ariongete UBICINE ya MUBUNGE wa Sodimenti Dr. Shadrack mweti kwariria mantu jaigie damu eu araba ugite keja kwa ekenjwa nau kukathithwa mitaratara megere kona ni uria antu bau bagacokirwo miunda yao na uria ndamu eu ikethire kibaguna. Twathithite mucemanio in 2018 on the same na mantu jaijo nkwijite ku brief our MP nonto bwa kiriro gya antu betu aswa muno number 1 na aria bakuoga rujiruru ka damu ijite gwakwa itethire gitethia antu betu ba Sodimenti kana the lower zone ya Sodimenti iria kwa purposefully itethia antu betu batharaka antu betu tekabena thina search ya damu kumba kwithire gyakwa but issues ichi yao no mwanka to take up na tiumbe kwaririrwa na jaturia tongeria tukamate murigo jojo antu nikenda antu betu kinya gwatuika baga affectwa gutuika inya ba affectwa bakethera bakireceive compensation na inya gwatuika bakethera bakithamithwa bathamithwe baikwe guntu kwi productive o janara bari kana kwi more productive tukurikania turi amwe na antu ba Mitunguu na antu ba Sodimenti ngugi yetu ikubari present na wende MP ya Sodimenti ini presented te antu ba Sodimenti dene ya parliament na utukathithia uria kumbikika tuone antu betu ba Sodimenti baukara bwega na tuga tucoke to the ground tukare nthiguru nabo amwe na administration tubathikire tourist issues and dam. Nkuruki MUBUNGE Daktari mwiti na ugite akathingatira ndamu ingiri kenjwa na ja Sodimenti ne thirikari nene. Kinya watuika rujirwa rwanda kithino ruti gutethia antu ba the lower zone na ruro rwathingithu rukethia rugisavu antu ba Mitunguu na the lower zone ya Bogeta East. Na ndamu ire ijere cia thingithu na cio tuone yukundia ruje antu ba Gaiti. Na muthiene atongeria baune baugite na bagita na kaju kamwe bagatigira miunda ya mwingi ya Mitunguu bakamikaria nere kariri ni njume no mwanka batigire bakumikaruruka geta kuthithia document iria nkamu presentera ya miunda yetu ndere na issues nikenda nombo tutethereria kiri Ministry of Lands Nairobi nonto no Nairobi na no kumenya no BCU nene cia mawaziri na ni at the county level I do my level best sure miunda eje onde ya Mitunguu ira ina issues eguchoka kiri mwingi nontu tekwenda the public bomba ku lose resources ciao kana ithaka biao mandu ya public land ote inchikinye mwetu kanenkaniriya kana turekeria itanjarene ciantu nyuntu institutions jete nyingi na very soon tukasota ultimato jau kumakanyakina WARDINE ya Bogeta East gicigo mbunge kia Sodimenti nkiripoti randeto cia weru rea kwa rietwa ni Mutungikare.